Actually, to become a pilot, the requirement is only SPM. Okay. Oh, is it? Oh, SPM je. Aduh, masih ada peluang lah, man. Rugilah kita sin coba dulu. Captain bila habis cerita lagi. Ah. Captain habis cerita lagi. Okay. Sabar-sabar lo. Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali menyaksikan podcast Ngopi Lok. Of course, itu adalah episod yang keempat. Betul, Fe? Kita berada di hadapan Star On Stage. Terima kasih kepada Star On Stage yang menyediakan ruangan yang sangat-sangat menarik. Yang cozy ya. Cozy. Ini cozy satu. Yang kedua, kita nang dikelilingi flora dan fauna. Flora dan fauna kah? Betul. Itu umpama macam dating-dating pun konsep lah. Dating vibe lah. Betul. Dan itu edisi yang sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Merupakan edisi untuk Hari Pekerja. Betul, Fe. Memandangkan Hari Pekerja tu adalah untuk hari kita raikan orang yang macam-macam jenis kejaya. Yang pastinya kita dua juga. Selamat Hari Pekerja, Fe. Selamat Hari Pekerja. Sebab apa? Sebab bercerita pasal Hari Pekerja tu, ni sangat istimewa dengan kami. Sangat dekat. Sebab Hari Pekerja tu, selepas Hari Pekerja, merupakan hari jadi mak kami. Oh ya? Setiap tahun, Hari Pekerja tu merupakan hari macam reminder untuk kami. Next day is birthday mak kami. So, kami akan bekerja double. Apa hal double? Double pay. Double pay. Ayalah, kita kata orang nak memuliakan seorang ibu tu lah. Tapi yang menjadi perhatian kami kini tu nak guys. Mungkin kita orang dapat zoom muka Fe nang lebo lau aku madah kau. Kenapa hal kita lebo gila gitu? Nervous duduk sebelah kita. Kenapa? Di tempat-tempat yang macam dating tu tak apa? Ya, masa hari-hari bertemu. Dah Bila cerita pasal bekerja tu, hari bekerja tu, kita dalam sepanjang career kita bergelar sebagai seorang pekerja tu, berapa banyak pekerjaan dah kita olah punya? Oh, kami rasa 3 bidang. Yang pertama aviation, yang kedua dalam broadcasting which is TV, news anchor. Lepasnya yang ketiga radio announcer lah. Dan kesemuanya adalah pekerjaan yang memang di hadapan halayak ramai. Betul, Fe. Pekerjaan kita. Kami surprisingly Yes, kami dah bekerja. Kita pernah bekerja dalam bidang aviation. Come on lah. Sebagai apa? Adakah sebagai orang bahagian kargo kerja kan? dapur. Stewardess lah. Stewardess? Ya Allah. Serius ke? Yes, kami pernah bergelar sebagai seorang pramugari. Oh, wow. Satu kata info, fun fact. Macam si percaya kan aku. Bukan si percaya. Bukan si percaya. Sebab, yalah, kata orang, nyam pun lari bidangnya sebenarnya agak jauh. Tapi kita tahu, sebagai seorang pramugari tu memang bercakap memang sinonim dalam kapal terbang lah. Dan kita satu pun bekerja sebagai seorang penyampai radio, bercakap juga. Betul, Fe. Macam kami bila cerita pasal pekerja tu, bekerja tu kami dah molah pelbagai jenis kerja juga. Kerja rumah ya salah satu kerja kah? Bukan tanggungjawab. Tanggungjawab. Ya wajib dipolah. Dapat disamakan. Kami bekerja pernah kerja di panggung wayang. Kedai makan. Kami pernah bekerja sebagai seorang penyanyi. Dan kami pernah bekerja sebagai seorang pelakon. Kami pernah bekerja sebagai seorang ad model once upon a time. Bukan plus size lah. Now plus size. Once upon a time I didn't say anything. small size. And now sebagai seorang penyampai radio lah. Dan penyampai radio tu adalah pekerjaan yang bagi kami si pernah terfikir pun untuk jadi seorang penyampai radio. Betul. Sebab ever since sekolah kami selalu mikir bila dalam kereta kita on the way pergi sekolah, balik sekolah and then bila dah meningkat remaja, dewasa kami selalu mikir macam tu. Kerja radio tu bercakap-cakap tapi siap ada orang dengar tu dalam studio Orang dengar kita dalam radio. Tapi orang dengar kita di luar. Tapi orang siap nanggar kita. Saya dah hal. And then satu juga bekerja sebagai radio tu, salah satu benda kami selalu fikir dulu, bila Datuk nak cuti? Saya dah cuti, Fe. Kita dah melalui benda ya. Saya dah cuti. Cuti pun kita masih juga menghiburkan orang. Macam ya juga dengan tetamu yang kita jemput hari tu, Fe. Si dah cuti juga. Saya dah istilah cuti. Saya dah istilah relax. Sentiasa bekerja, standby untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. So, untuk Hari Pekerja episod keempat Ngopi Lok hari tu, guys. Kita nak cerita pasal orang yang bekerja di sebalik awan biru. Di sebalik awan biru? Bola bangunan? Bukan.
Di awan biru, di dalam satu mesin yang jentera yang berat yang terbang di atas nun. Di sebalik awan, cerita pekerja penerbangan sempena dengan Hari Pekerja. Jadi kita dah datang bawakan 2 orang tetamu untuk bersama Mia dengan Faye hari tu. Kita bersama dengan seorang yang tidak asing lagi dalam dunia penerbangan, kapten yang sangat-sangat famous. Tahu kita siapa kapten tu, Faye? Come on lah Mia. Abang Kapten tu kami follow dalam TikTok. Ni antara rujukan reference kami untuk kami menenangkan diri kami sebelum naik elon. Betul. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Kapten Adi Mazriwan ataupun lebih dikenali sebagai Abang Kapten. Betul. Dalam platform social media TikTok. Terima kasih. Assalamualaikum Abang Kapten. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Raya. Belum terlambat belum terlambat untuk kita ucap Selamat Raya. Dan juga kita bersama dengan HRDC Certified Trainer Yelina Fiona. Yes. Okey, merupakan seorang mantan pramugari, betul? Kawan kami tu. Oh, sama company dulu. Best friend tu. Oh, BFF. BFF. Kita dulu. Dari tadi Yelina tu dah Mia tu attitude. Yelina. Okey, apa pun selamat datang Yelina, Kapten Adi ataupun Abang Kapten. Selamat Hari Pekerja kepada kita dua. Yang kita dua jual. Terima kasih. Kita pun tengah bekerja tu. Bertugas. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Semakin sehat. Semakin sehat. Semakin sehat. Selamat datang ke Ngopi Lok. Kita ngopi Lok. Kita ngopi Lok. Silakan. Okey, ada kopi di atas meja. Boleh minum. Bila bercakap pasal pekerjaan Dok Mia, mungkin kita nak mulakan sedikit pengenalan lah. Kita nak berkenalan dengan mungkin Abang Kapten, seorang kapten kapal terbang yang dipertanggungjawabkan untuk ngembak, boleh dikatakan nyawa orang setiap hari, setiap masa, setiap ketika, setiap sektor lah. Betul lah. Betul lah Mek, setiap sektor, betul lah. Betul. Ambil pun tahu jual belon. Okey, jadi berat sih pekerjaan sebagai seorang kapten tu. Kapten Adi. Boleh ceritakan rutin harian lah Kapten sebagai seorang juruterbang. Rutin harian. Ya, rutin harian. Tanggungjawabnya nang berat lah. Actually sangat berat. Dinangga di mata kasar macam biasa-biasa aja nak. Betul. Menarik beg nak. Betul. Tapi actually stress. Stress. Apa hal stres Kapten? Stress because macam kita badah tadi tanggungjawab ngembak penumpang beratus orang setiap hari. Nak make sure kapal selamat, passenger selamat, semua selamat. Okay. Jadi actually bendanya stres. Tapi we don't show it our face lah. Because dah lama, macam orang lama flying biasanya mukanya memang tenang lah. Relax je, tapi banyak mikir. Ya lah yang janggut putih lah. Ya, antara penyebab janggut putih. Tapi bila bercakap pasal kita dah tenang, lama dah kata orang dalam bidang penerbangan tu. Berapa lama dah kita bergelar sebagai seorang kapten tu? Okay. Kami cerita dari awal lah. Boleh. Kami dulu start flying di awal tahun 2000 dulu. Okay. With Malaysia Airlines. Itu about 11 years. And then after MH17 yang ditembak di Ukraine, kami decide untuk berhijrah ke Saudi Airlines. Okay, di Arab Saudi. Wow. 4 tahun sia. Dan dapat pulang untuk balik ke Malaysia, Asia offer. So, yalah. And now with Asia lah. Berapa tahun dah Cap? Untuk Total. total 22, 23 years. Oi, lamanya. Lamanya. Lama. 20 lebih tahun lah. Kata orang sebagai seorang kapten ataupun juruterbang tu, satu masa yang boleh katakan sangat matured lah. Betul. Untuk ngembak belon lah sebenarnya. Macam Yelina. Kita pun seorang pramugari once upon a time lah. Once upon a time. Gila ya. Okay, kami started flying since 2010. Okay. Kami pergi interview 2009. Okay. Tapi sebabkan perlu beri tender notice kan 3 bulan. So I started my batch 2010 bulan 2. I left the airline 2019. Okay. Nang betul-betul before COVID. So almost 1 dekad lah saya berkhidmat sebagai seorang pramugari. So I started with Malaysia Airlines, our national carrier. And then berhijrah disebabkan ada rumors
Rumours Captain ingat si rumours crew 117 ya akan downgraded, demoted to GL, kerja di Golden Lounge. So because of that rumours, ramai berhijrah ke Skirt Merah. So kebetulan Skirt Merah owner buka interview for experienced crew. Saya masuklah AirAsia X T7. 2019 lah. That was in 2014. 14. So 2014 sampai 2019 saya Skirt Merah. Tapi now skirt hitam. Sekarang black hitam. Legging hitam. Okay. Kita selalu nangga cabin crew tu make up cantik-cantik, you know, with the hair done and everything, dengan kasut ketuk-ketuk. Betul. Okay, di sebalik kecantikannya, apa boleh cerita sih dengan orang? Kecantikan Captain. Kecantikan Captain. Cerita dengan orang Lina. Orang sih tahu di sebalik kecantikannya besar tanggungjawab. Boleh ceritakan sikit? Okay, I mean makeup adalah kita punya grooming standard lah. Standard. So when we work for organisation yang ada nama, kita perlu follow SOP. So, salah satunya grooming. So tetapi di sebalik MAC lipstick, di sebalik Bobbi Brown, time tu lah ya, time tu gaji masuk kan. Alright. So there's a lot of juggling. So macam kami, myself, I left coaching to work di KL Sia, so base dekat Sinon kan. I would say at such early age. So kami pun exposure yang nang kurang. Jadi a bit culture shock. Understand. So a bit culture Dari segi shock. apa culture shock ya? Dari segi macam, okay, when I first came here, kami datang dulu, saya bukan daripada keluarga yang have lah. So I went there sebab nak cari rezeki lah. So kami set dah baju yang cantik-cantik untuk pergi training. You know, kami pakai baju mak kami. Sampai kini tu I have the picture. Lepas set dah knowledge on how to put on proper makeup. Sampai my batchmate pun nunggah kami auntie. So mean. I know. You know, some of them are so mean, you know. I know, right? Yeah, right. Yeah lah, sis. Yeah, you can relate, right? Offer janji. Janji. Abe janji. So a bit of a culture shock. So during training kami ingat some of the ladies pada jom keluar. Time ada RM50 je nak survive untuk 2 minggu. So you know, then that was the time I realised like if I make the wrong decision berkawan dengan orang salah, memang hanyut lah. Hanyut. Ada hanyut sekejap lah. But that's what made me who I am today lah. Hanyut sekejap. Sempat balik ke permukaan. But you managed to be on the right track. Tapi bila Mia macam seorang cabin crew, dia bila nak mendapatkan pekerjaan perlu turun interview. Yes, of course, betul. And then ada requirementnya memang of course SPM ataupun apa-apa diploma, degree yang kita ada nak. Even master ke apa. Macam seorang juruterbang tu, Cap. Macam ni nak start untuk menjadi seorang juruterbang tu. Macam ni. Senang cerita lah apa kelayakannya, belajar Captain. di sini. Macam kami dulu ada juga impian nak jadi juruterbang. Tapi takut dengan ketinggian. So kami lupakan impiannya. So macam ni yang apa yang not formal punya requirement dulu Yang not formal, you must have the minat lah. Kena minat. Okay. Because minat will make you success. True. Without minat cannot. Betul. Mak suruh siapa? Betul. Ada juga yang join flying mak suruh ada. Ada juga. And they will not make it. Normally they will not make it. Yalah, sayang. Because nya bukan dari hatinya, bukannya mau jadi pilot. Benar? So normally nya akan ada problem, even though nya pass pun si kacak lah performance-nya. Okay, requirement formal lah. Actually to become a pilot, the requirement is only SPM. Okay. Is it? SPM je. Aduh, masih ada peluang lah, Meh. Rugilah kita cuba dulu. Captain bila habis cerita lagi. Captain habis cerita lagi. Sabar lo. Tapi banyak kena A lah. Okay. Matematik wajib A, English A, Fizik Fizik ataupun any science subject. And then I think bahasa Melayu pun kena pass. Pagi I think 5 subjek lah. 5 subjek. Saya kami lupa lah apa tapi 5 subjek perlu A atau jika SPM kurang baik, airline masih nangga your degree or diploma lah. But you have to have pointer I think 3 and above. But still they look at SPM, your bahasa Melayu I think you have to pass. Betul. Dan saringannya sangat-sangat
tough lah. Sengit lah. Sengit because you have to remember every time airline open for application lah, cadet pilot or whatever. Ya mungkin cari 15 pilot je. Yang apply 2,000. Wow. So it's very tough. So that's why when a lot of people ask me juga lah, Cap macam ni mau join kami BM Sipas. Susah mau jawab lah because pilot akan cari airline akan cari yang terbaik lah. Of course. Jadi yalah. So that's why it's not easy, but don't give up, keep on trying because kami dulu pun I applied 3 times. Malaysia 3 kali? 3 kali. Oh, I see. Kali ketiga baru MS panggil. So I bukan apply terus dapat. No. It's not that easy lah. Jangan pendek kata jangan putus asa lah, Cap. Apply je, apply. Tapi ni ada cut off umur lah. Yalah. Maximum I think 28 years old untuk jadi cadet. Tapi ramai juga salah faham juga. Mau jadi pilot, si ada had umur. 50 tahun boleh jadi pilot. Mau join airline yang ada limit. Ya betul. So jadi pilot, I think maximum is 28. Mau jadi pilot 60 pun boleh. As long as you sihat. Betul. As long as you still fit to fly. Fit out. Okay, ya adalah requirement untuk menjadi seorang juruterbang. Untuk menjadi seorang cabin crew ya Lina. Macam dah kita kasih tahu. You share lah with adik-adik. Mungkin ada adik-adik. So maybe on behalf of you as well, kami share lah. So the basic requirement sebenarnya simple juga. Sama juga konsepnya. Sangat sengit because of the quota by the airlines. So but the basic requirements are of course number 1, BMI kena cantik. And then BMI? Tinggi dengan berat. Pilot pun jaga juga nak. Because you kami dah fail. There's gonna be a lot of physical training. True. A lot of people misunderstand tanya tu nak cari model jet. No. You have to understand ketinggian kena cukup because of the aircraft configuration. You have to raise up your hands. Kan ada all the safety equipments that you have to check prior to flight. True. So these are all safety reasons lah. And then of course kena fit sebab ada training. Then how you want to help other people kita fit, that's number 1. And then another filtering is the SPM. And then you have to be physically fit. Lepas communication okay, cantik. Basically aja. But like recently kami dengar our local airline mulai interview, there was about 500 to 600 candidates. So sangat-sangat sengit. Asal ada interview cabin crew je memang macam tu orang beratus. Kami nak pergi Ria. Kami pun nak pergi. Kami nak pergi Ria. Kita siapa? Kita kan trainer. Kita jadi crew cats lah. Kekalkanlah dengan apa yang ada ni tu. Boleh tulak troli lah Mbak Aik. Boleh lah di office. Okay, cerita pasal dunia aviation tu lah, penerbangan tu. Antara pekerjaan ataupun bidang, satu ketika dulu apabila orang dapat kerja belon lah, especially si kisah apa-apa airline saya pun, orang di kampung dia cakap, dapatnya kerja belon. Dia dapat jadi steward, pilot. Ya, antara pekerjaan yang di look up oleh mak bapak kita. Benar. And then of course apabila kita nangga cabin crew, pilot, narik bagnya dekat airport, semua orang macam akan tergamak, wow, cabin crew, pilot lah. So cantik, macam mana so handsome, macam mana apa? I want to be like them. Betul. Tapi bila bercerita pasal benda macam ya antara keinginan kami dulu nak narik. Tapi I'm a fan of height. Macam ni seorang captain dan seorang cabin crew muang rasa takut ketinggiannya. Serius kami jujur ada cap sampai kena tu. Walaupun dah berkali-kali terbang sana sini, kerja tok ya, tapi kami masih takut night flight. Even kucing sibu pun masih bergegar, masih shaking tu si. Even antara worst case scenario yang kami pernah rasa, kami especially bila nak naik flight, kami pernah sampai termuntah-muntah sebelum flight. Anxiety. That bad Yes. Especially tanah awan nak hitam nak. Start kami macam masuk dalam toilet, muntah. Macam ni kita nak muang rasa Cap. Nak kurangkan rasa takut ya Cap. Pesanan untuk Faye. Fear of flying Yang benarnya kami ada share dalam one of my betul. TikTok lah. Was the tips lah. Siapalah Hamid ulang sekali lagi ya. Okay. Apa kata pepatah apa? Jika takut
di lambung ombak jangan berumah di tepi pantai. Jangan, jika takut di turbulence, jangan naik balon lah. Sila. Mula dia malulah saya dah job ambil cap. Okay. Turbulence adalah actually perkara biasa, normal. Okay, yang kami sidak nang takut lah. Dah banyak kali video ambil bola, dah ada interview banyak stesen radio, TV, hal turbulence je. Turbulence-nya, you just imagine kita berada dalam jelly nak. You just a small thing dalam jelly tu goyang. So saya kata apa-apa. So you safe lah, insyaAllah safe. Kapal balon didesign nang selamat untuk melanggar turbulence. I see. And normally pilot akan elak turbulence. Siada lagi pilot yang gila mau langgar turbulence. Betul. No choice feel lah. safe. Unless no choice lah. Normally we will sebaik mungkin akan elak lah. Mesti akan masuk. Okay. Tips untuk mengelakkan takut. Okay. Nombor 1, first thing, trust your pilot. True. We are, insyaAllah we are well trained. We know what we are doing. How many miles to deviate. Semua dah belajar. So because pilot juga belajar hal cloud lah. This awan okay, this awan say okay. Apa nama cloud yang kata ni kan? Cumulonimbus. Mesti kita belajar tadi. Yes. Cirrus. Ada banyak lah tapi saya apalah. Kita bukan pola kelas kelas awan lah. Cloud9. Good to know lah. Good to know lah. So actually first thing you have to trust your pilot lah. Okay. They are well trained. Number 2, you have to distract yourself. Distract yourself means that buat benda-benda so kita busy lah kan. Dengan lagu kan, dengan movie kan. Dengan movie kah. Tidur kah. Ada yang my friend until today-nya masih makan pil tidur. Munya naik balon dia pil tidur. Ada. Wow. Because nyarang takut. Teruk lah. Okay, number 3, don't rush. Means that you go to airport early, you settle down early. Jangan rush. Bila kita rush, kita akan start anxiety start, nak belon lambat lagi kah? Jadi akan mengganggu hati si tenang lah. Ketenteraman jiwa. Dan last one is sleep je lah, tidur je lah. Sleep je lah, Fair. Tidur je. Beli pil tidur. Jangan cuba fikir kelak contoh nak kita ke Miri nak. Okey, ke Miri kelak kami akan ke pesta something. Okey, yang best je. Ibu dipikir kapal goyang lah saya. Tapi antara salah satu benda yang dapat menenangkan kami apabila ada cabin crew ataupun stewardess yang aku katanya tu nak makan apa. Ya, antara yang boleh menenangkan kami, serius. Faham. Serius. Pernah sekali Captain, kami orang sama flight, nak pergi kerja lah sama flight, stewardess tu orang kacak. Di depannya, nang malah, hai pamata. Tapi disuruh tanya benar si Wani. Sebab antara cara untuk kita nak beloya. So kami pernah dalam satu situasi, Elina, Captain, kami duduk dalam flight and then kami nak acah-acah kata orang gentle dan macho lah sebab sebelah kami ada passenger perempuan. Jadi bila turbulence kuat, so kami cuba nak kekal calm, kekal tenang. Tiba-tiba dia macam ada kata orang drop sikit. Wang di sebelah kami, ya Allah, apa ni? Kami terus, apa? Dia trigger ketakutan. Kami takut juga. Kami, apa? Hal tahu nak? Kita tak kenapa ni? Kita dekat mana ni? Kami lalu, jadi orang si betul juga. Jadi sebab seeloknya, orang yang patut duduk sebelah kami adalah orang yang benar-benar tenang. Betul. Tenang, si tenang, temu si tenang habislah. Betul. Sebab orang sebelah kami, bila si tenang, kami jadi ekstra si tenang. Okey. Sempena hari pekerja, okey, kita mau tahu juga lah pandangan Captain dengan pandangan Yelina untuk zaman tu lah, cabaran terbesar untuk seorang pekerja dalam industri penerbangan hari tu. Tentu dulu cabarannya lain, Captain. Zaman tu cabarannya lain. Apa pandangan kita dua? Apa antara cabaran yang terbesar sekali untuk zaman kini tu? Susah juga mau jawab soalan tu nak. Okay. Kini tu actually aviation industry is very fragile lah. Okay, very fragile. We can see the example, very big example COVID lah, during COVID. So many people get laid off. So many people lay off. Lain tu sorry. And so many people kena ambil leave nak. So retrench. So my advice lah. One thing, pola kerja
baik-baiklah. Ikut SOP je. Betul. Ibu di because sometimes pilot-pilot yang dah lama naknya macam suka tunjuk skill lah. Oh ya. Nyak mau laju lah, nyak mau lipat lah nak. Jadi si perlulah. Just relax sudah. And then saving. Ada saving. Even though you want to go to Middle East pun kinek perang juga. Betul. Even though di Sia nang gajinya besar, tapi at the moment it's not so suitable lah. Yeah, so true. my advice is just do your job properly, follow SOP. Saving. Mun ada backup plan niaga burger ke okey je. Yalah okey untuk je. support. Tapi boleh lah sebagai seorang macam jutubang ke cabin crew mu nak mula side income boleh nak. Boleh je. Boleh. Ramai yang boleh macam ni boleh. actually. Ada few yang kami kenal di KL yang dah ada franchise burgernya. Oh. He's doing very well. Start from COVID. I see. Even kami pun ada jualan sikit lah. Kalau bisa sampai kan. Kami food juga, dessert. Dessert. Cream caramel. Oh wow. Tapi ada central kitchen semalah. Tak pun masak lah. Sini sikit kita. Di PJ Petaling Jaya. Ada tengah pasal. Mungkin lah akan sampai ke situ jual lah. InsyaAllah. Mungkin sampai. Dan sikit fun fact trivia. Sebenarnya abang kapten tu bukan orang Sarawak nak. Ni orang Semenanjung tapi betapa fluent yang pun Sarawak kan fluent. Ya sikit yang kami memula bila nangka video abang kapten kat TikTok macam orang Sarawak tu. Bila nangka bukan orang Sarawak bodoh ha. So yalah kawan kami pun kenalan kami kenal dengan abang kapten bukan Sarawak sih. Tapi betapa kata orang petahnya bercakap pasal Sarawak best salute lah. Okey, memandangkan kapten dah berkhidmat selama 23 tahun, Yelina pun hampir almost 10 years kan, almost 10 years. Macam ni kerja untuk memberi kesan dengan kehidupan kita dua. I mean being a captain, being a cabin crew, how muchnya influence kita pun daily life. Yalah for me because flying is all about procedure, okay, checklist. Every day we do checklist. So in my life pun everything have to follow orders lah. Faham. Tapi yang some people suka. Because Amek suka proper lah because dah biasa life checklist bah. Betul Captain. So munnya is all over the place kami suka lah. So it basically it's good because it create your discipline. So you become more organized. Time conscious, organized nah. So yalah yang actually influence a lot to me lah. Macam you for Yelina? cabin crew, maybe grooming lah for cabin crew. I mean grooming is basic requirement. So benda yang memangnya pun bare minimum lah orang pada nak. But throughout my 10 years kami boleh mada my people skill evolved tremendously lah because have to deal with different passengers from different type of backgrounds. So benda yang make me fall in love actually. So to relate with what kami pola currently as a soft skill trainer, so it has really helped me a lot. In my module of training, kami copy paste other people pun kami convert my competency lah. So it's competency based training. I transfer experience and knowledge. So it's really impactful when it comes to my current training lah, which is what I'm doing professionally lah. So that 10 years kami really thankful lah, despite what people say, yes, no doubt because of the global situation at the moment, memang affected in a way, but just go for it because let's say lah diterima masuk ke airline, go for the training, take it as a stepping stone. Jangan sebab kami ada I believe you would support me when I say this. Once you are a cabin crew, you can survive anywhere. True. Macam because kita dah di-train that way bah. Yes. Kita ditikam jauh-jauh and you have to live on your own. Macam You have to do whatever position. Macam nak kedak komando. Komando with lipstick lah. Komando with lipstick tapi lah. bila bercakap pasal lipstick nak seorang cabin crew tu, especially wanita, stewardess memang perlu berpenampilan cantik. Memang cantik pun. Macam kita Yelina, sepanjang hampir kata orang kira sedekat lah kita dah bekerja. Pernah sih. Dulu comot juga kami Phil. Tapi ada sih macam benda-benda yang saya lupa, macam mesti ada orang yang akan coba try untuk macam ngaco kita. Ngaco-ngaco. Itu biasa. Itu biasa. Tapi pernah sih ada yang lekat. Ada sih. Sepanjang 10 tahun dah. Captain tetap dengan soalan kita. Cik, sebab kami ingin nak tahu. I mean of course
Sebab kan kami Madate kami membesar as a cabin crew at early age, in early 20s kami join aviation lah. Jadi kami pun pembentukan kedewasaan ya adalah masa kami jadi kru. So memang berjumpa dengan orang yang salah, you will learn. Berjumpa dengan boyfriend yang curang. Oh my berjumpa god. dengan macam-macam kawan yang macam tikam belakang, itu normal, it's normal. So untuk jawab soalan kita Takfir, ada si lekat memang ada. But I have this strict requirement that I tell myself. So it's just for fun sharing and nothing to offend the technical crew. I will always tell myself, mun pilot ngaco kita Fi, sama kan Fi mun pilot ngaco nak say no. Because we have this culture, and I'm sure Captain have heard of it before. We have this term crew meal. Captain pernah dengar kan? We've heard it is a phenomena that's going on. It's a toxic phenomena. I will add this a bit. So it's not a good thing lah. It's not a good thing. So you have to protect yourself. Sebab not just because of the technical crew, no. I mean, generally we have passengers yang akan try to small try. Lepas fellow crew as well, your seniors and things like that. And then orang-orang face, if si perlu jadi cabin crew lah. If you kacak, you ada daya tarikan pun orang akan semua try juga. Sebab apa ya Lina? Sebab kami ada seorang kawan. Biarlah, alhamdulillah kita kata dah mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Daripada naik belon, berkenalan dengan kru dan belon, kita alhamdulillah. Dah ada kedai macam tu. Wow. Berkenalan dengan belon. Kedai macam tu lah. Dan kedai tu nyapu. Jadi yalah Madam Rita. Jadi alhamdulillah sampai kinjam kami bahagia. Jangan lupa nyampun bini ya dulu. Batchmate kami. Masih fly untuk video saya fly. Ya, orang kata batch otai. kata fairy tale story sebenarnya. Sebenarnya dunia penerbangan tu pun dapat menyatukan dua hati. Colourful Yes. Colourful. Sampai kami mungkin ditakdirkan untuk bekerja dalam bidang aviation. Ada lagu semedai belakang. Ada di atas. Sudah hal. Hari bekerja patutnya. Patutnya nyanyikan lagu hari bekerja. Jadi kita ada soalan yang seterusnya lah. Kami macam bagi pihak kami nak tanya dengan abang kapten lah. Yalah kedetok kita dapat nangga zaman kedetok kami rasa anak-anak muda kedetok banyak yang nak jadi pilot. Serius. Banyak macam our younger generation now banyak nak jadi pilot sebab dia tahu pilot tu memang satu bergaji of besar. course offer salary yang besar. Jadi besar. Kedua memang salah satu kerjaan yang segak. Betul untuk seorang lelaki dapat berkhidmat sebagai seorang pilot, ia pekerjaan segak. Nak. Tapi macam ni seorang pilot nak maintain yang pun kesegakannya. Of course sebab kata kita seorang pilot perlu ada training kan. Setiap berapa bulan Cap? Setahun 2 kali lah. Setiap 6 bulan lah. Dia Itu perlu refresh lah. ya, Refresh. yang setahun 2 kali they call it base check lah ataupun simulator check. Okay? Wajib. Si pas si dapat fly. Okay. Tapi ada lagi training-training lain, ada safety training, SCP, safety and emergency procedure training, we have dangerous good training, we have CRM, we have aviation security training, banyak. So sepanjang tahun every year ada aja training sampai pancin. Pergi kelas Yalah. You have to attend class, tapi yang paling critical is the simulator check lah. Kami simulator check lagi 3 hari. So benda tu biar yang kebanyakan orang di luar macam kami tu si kata orang si aware kerjaan sebagai seorang captain especially the hard sebab part lah. masa sangat terhad. Mungkin kita nangga daripada kesegakan nak narik bag, ngembak belon semua. Kita tahu sebenarnya masanya Ya Allah, yang pernah pola kerja tu je tahu macam ni singkatnya masa itu kadang si cukup bagi apa? Macam rehatnya. Macam cabin crew, of course lah macam kita we've been through this, every 6 months kami orang akan mula weight check. So sekiranya melebihi Now BMI. it's every quarter. Now every quarter. Betul. They are more strict ada. Yes. Safety test as well every year. Pernah sih every lepas year. Lena. So far no, alhamdulillah. Okay. So kita biar pernah sih lepas. Semua pas. Kami pernah kena suspended for 2 weeks because of breakout. Si cukup rehat, hormon si betul. Ya pun si boleh Si boleh. Just it wasn't like so teruknya. It was like big spots because kami ada acne, hormonal acne.
that time lah. Oh ya pun Dia Sirawat si mikir boleh, Raja. ada parut si boleh. Betul. Boleh. Strict lah. I mean, you Very are the strict. representation of the company True. kan. Tapi nak ambil tambah sikit boleh yang pasal cabin Boleh, crew. Oh, yang pun Okay, silakan. Okay, Rami orang Nangga. Cabin crew as cantik cantik, senyum, handsome lah. handsome, serve nasi lemak, mi Oh, gondok. betul. Teh tarik. Nasi lemak Pak Nasi. Favorite lah. But actually Rami si faham actually kerja asasi cabin crew. It's not that. Yeah. Kerja asasinya actually safety. Betul. To ensure the safety of the balloon, not to serve you makan. Actually secondary. If cabin crew normally we have to do passenger profiling. Yeah. Bila passenger masuk bukan kata selamat pagi, selamat datang. Kita scan We sebenarnya. scan. Passenger You have profiling. to scan the passenger. Mungkin ada yang Nampak suspicious. gila ke, apa, perongol bersiri ke intoxicated. contoh Betul, Ada, kita ya. actually ada. Keluar term-term. Oh my god. Kes Term-term terbaru. timing. Kes terbaru kami relatekan lah. Kes terbaru Boleh. Haria flight Malaysia Airlines. Ambil lupa lah flight yang ni. Which sector? One of the China passenger pet China the, Oh ya. the cabin crew. Pun lompat lah. Beijing masih silap, Mac. Beijing Malaysia lah, so Beijing. nya pada macam it's normal, we are good in relationship We and are country. sisters, brothers. We are sisters brothers, but that is not the way. It's very wrong. So that's why I said the profiling is very important. Normally sometimes we go, we see passenger mabuk that one also Banyak takut cerita. kelak atas langit kelaknya pola hal Betul. yang buka bajunya jadi isu, pintu. buka pintu. Pernah Captain. Ada kes divert Ah. because of that. So that's why cabin crew punya kerja actually quite tough. Quite tough. Not Sedap. just tarik pack saja. Betul. No. Betul. Saya yang sebenarnya setiap kali naik balon, kami sentiasa aware juga sebenarnya. Bak kata Captain tadi, kadang cabin crew profiling. Kami pun kadang naik balon kami selalu fikir, macam ni seorang cabin crew tu atau Captain nak kata orang menjaga beratus passenger di atas udara. Kami selalu terfikir. Nya macam So kalau aku tak aware lah pasal ada sikit kes di Argentina, pemain bola sepak profesional Argentina nya bergurau. kata orang didenda dan dipenjara dan kira Zulu. dalam proses tu dibuang pemain daripada kelabnya disebabkannya jerit ada bom dalam balon. Pemain Dah profesional bola petek sepak lah. terburuk je. No. Tapi kira yes, profesional atlet pun boleh sampai level ya. We don't discriminate when it comes to safety. Don't care you. Betul. You Pangkat tinggi ministry kah, kah, apakah? no? Betul. Kau kelak ramai kenangan tak? Boleh kami beri ada perkataan yang jangan disebut di airport dalam balon. First thing bom, Betul. number 2 teroris, number 3 hijack. Mun kita ke US tambah jangan sebut Allah, jangan sebut Muhammad. Oh. Tok lima perkataan tok jangan disebut dalam balon, dalam Airport. airport. Jangan sebut. Mun dapat tahu kru dapat tahu, security, bye-bye. You out. Bye. Wow. Offloaded. Betapa sebenarnya dalam kita sedar, kadang kita jadikan penerbangan sebagai medium ataupun pengangkutan yang sangat-sangat kata orang cepat di zaman kita kadang si tahu apa yang berlaku di sebalik pekerjaan sebagai seorang kapten juruterbang ataupun sebagai seorang cabin crew. Sangat-sangat tough guys. Sangat tough. Bukan tough dari segi badan, tough dari segi pekerjaan. Mental. Betul. Tapi apapun kita doakan semoga semua juruterbang, semoga semua cabin crew, si kisah yang bekerja dunia aviation yang angkat beg, yang misak tiket, yang scan tiket, Semua. yang olah pengumuman, yang kata orang baggage drop pun counter, semua kata orang we salute lah. Selamat hari bekerja. Teruskan usaha kata orang, teruskan kata orang bertugas untuk orang awam. Kedak kami tu. Kedak Mia juga lah. Jadi rasanya Ex-crew. betul. Rasanya masa mencemburui kita Mia. Ya, Tek pun Alah, dapat 2-3 banyak jam cerita. dah belau ya. Betul, Banyak kami- ke cerita. Kami mula betul. kakak Bino banyak nak tanya kapten abang kapten mana. Oh, ada patu. Boleh request patu. Boleh. Kesinambungan lah. Mungkin sama okey. Boleh, Jadi boleh, apapun sebelum kita berakhir Yalina mungkin ada kata orang kata-kata kita mungkin ucapan hari pekerja kepada semua insan bergelar pekerja tu.
Okay, let's go. sempena Hari Pekerja. So kami just nak mandat thank you so much for your service. Whatever sector, whatever industry you do, you are actually contributing to the growth of the economy. Very diplomatic kan. I mean, whatever the situation is, just keep being resilient. Remember, rezeki ada di mana-mana. Doesn't matter walaupun topik hari tu is pasal di sebalik awan biru. It's okay. Just as long as kita kerja dengan niat ikhlas untuk mencari rezeki for our Yang penting halal dan berkat. Betul. Yang penting jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri hati. Janji. Hanya adik dalih hati. Abe janji. Okay, Abang Kapten, Kapten Adi. Mungkin ada. Mungkin aku tengah viral kan. Benarkah? Aku tengah viral. Habis janji. Okay. Lebih kurang sama je lah. For me, simple je. Untuk semua pekerja-pekerja di Malaysia ataupun di mana-mana anda berada, bertanggungjawab and kerja dengan ikhlas lah. Ia je. So if you have these two things, insyaAllah semuanya kacak. InsyaAllah. Semuanya kacak. Untuk pekerja-pekerja, untuk staff-staff Cats FM. Untuk semua yang bekerja, untuk semua yang bergelar sebagai seorang pekerja, si kisah apa-apa bidang sekalipun, selamat Hari Pekerja. Teruskan bekerja dengan niat untuk mencari rezeki. Jangan pula kerja pelik-pelik. Ingat, sentiasa ingat rezeki ada di sini-sini. Ingatlah orang yang tersayang. Betul, ada yang menunggu di rumah untuk kita datang ngembak barang makan. Bagi ya. Okey, maupun kita nak ucap terima kasih kepada Abang Kapten, kepada Yalina, Kapten Adi, Yalina. So much. Of course, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada Sound Stage yang menyediakan ruangan, menyediakan air yang semuanya superb. Thank you for the coffee. Okay? Jadi kepada semua pekerja-pekerja di luar Nun, selamat Hari Pekerja. Dan kepada bos-bos kami, bos-bos Mia, bos-bos siapa, kita nak ucapkan terima kasih kerana menyediakan satu position untuk kita dan minta maaf jika ada salah kurang, silap, terkasar, mungkin terlebih, terjatuh hati dengan Mek kan. Oh my god, siapa jatuh hati kau? Itu bos-bos kah? Staff-staff office kah? Saya dah. Saya dah. Saya dah. Munada lah. Munada. Kita akan kembali di episod 5 kelak dalam podcast Ngopi Lok. Okay? Stay tune. Jangan lupa untuk mendengarkan Cats. Follow Cats di social media platform dah. Follow rapat guys. Okay? Betul. Cats. Talk about local. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.